Episkop Sremski Vasilije uz zasluženje eparhijskog sveštenstva osveštao je nove temelje manastira Bešenovo. Time je započeta ponovna izgradnja ovog manastira koji je tokom Drugog svjetskog rata u potpunosti devastiran. Od manastira kojeg je osnovao kralj Dragutin sredinom 14. veka ostali su očuvani samo delovi ikonostasa, dok objekat punih 70 godina nije obnavljan. Manastir Bešenovo u slavu svetih arhangela Mihajla i Gavrila ustanovio je kralj Dragutin i to je jedini manastir na Fruškoj gori iz vremena Loze Nemanjića. 70 godina proteklo je od njegovog rušenja, a i sama ideja da ga treba obnoviti traje više decenija. I evo dana koji stvori Gospod da se radujemo i da se veselimo. Evo dana ovako kako Bog da svima nama, a tamo samo On to može da da i da podari, sabravši narod Božji na temelje ove svetinje koji evo vaskrsava i doživljava svoj preporod i svoj vaskrs. Veliki je ovo trud, rekao, nismo malaksali godinama, ja sam već ovde 27 godina u eparhiji Sremskoj, pokušavajući da vidamo rane zajedno sa vama, draga braćo i sestre, pogotovo sa našim monaštvom, našim sveštenstvom, vernim i vrednim, vidajući rane fruškogorskih svetinja i manastira, ali zajedno sa vama, draga braćo i sestre. Sve do ove godine na mestu nekadašnjeg manastira nalazili su se jedino malobrojni arheološki ostaci, dok je nedavnim podizanjem drvenog zvonika najavljen početak obnove ovog najteže stradalog Fruškogorskog manastira. Kopanje temelja za novu manastirsku crkvu i građevinski radovi na obnovi manastira počeli su prošlog meseca. Svi radovi odvijaju se pod budnim okom igumana manastira Arsenija Matića. Punoću svoga imena ima Beše i novo. Dakle, Bešenovo, ponovo će biti novo ako Bog da, i već mislim da ste svedoci ovog prisustva ljudi iz raznih krajeva i ove vrednosti. Obnova je, kao što je preosvećeni vladika rekao, već godinama nameravana i tražilo se modusa i načina i čini mi se stenjalo se u tim poslovima. Tajne su to nekada Božije koje mi ljudi ne možemo da vidimo. Ovo je 70 godina dogodne 2014. i puni 70 godina kako je manastir porušen. U istoriji je poznato 70-godišnjica i kod najstarijih naroda, a i sada u naše doba ne može biti nezapamćeno, neprimećeno i nevažeće to što je. Dakle, trebalo je ti 70 godina proći bukvalno da dođe do ovoga. Pored novih temelja do sada je izlivena i prva podna ploča budućeg manastira, a sve to je urađeno zahvaljujući pomoći brojnih darodavaca. Da bi manastir Bešenovo ponovo ukrasio i ispunio južne padine središnjeg dela Fruške gore, prema procenama građevinaca biće potrebno 120.000 cigala. Od potrebnog građevinskog materijala neuporedivo važnija je dobra volja i sveštenstva i vernika da podignu ovo zdanje.